and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game, yeah. Sekedar saya informasikan, buat saya tambah semangat, tambah fresh, tambah semangat untuk mengomentari buat persiapan di Piala Presiden di tahun 2023 nanti tanggal 8 Oktober 2023. Buat teman-teman yang ikhlas untuk berdonasi untuk persiapan Piala Presiden, silakan langsung transfer di bawah ini ya. Setelah ditransfer, jangan lupa bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini atau nomor WA ini, memberitahukan dan menginformasikan atas nama siapa. Nanti akan saya tayangkan siapa-siapa yang sudah mendukung live streaming di channel YouTube Yan Blue 78 ini. Persiapan Piala Presiden. Siaran langsung ya. Terima kasih yang sudah berdonasi dan terima kasih yang buat yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.